agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ili. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Apay, sa dino mo ti papanam? Di ta computer shop Amumad nga da seminar mi online. Ni, kunak manutulungan na kaglaba ta Sabado ita. Kasano nga ron di seminar may. Ala, ingkaman laangan. Ada mo tayo anak mo tumulong kan ka. Kunak ngamin kan ka nga agpakonek tayo iti internet. Hanggang nagadong nga arte. Carl! Eva! Ayan nyo! Tulungan dak nga aglaba! Aglaba kayong agkabsa, taglinisa. Apanak iti balay ti classmate ko, mami. Anya man ang ti aramidam ijay? At the research mi. Ipasamin tun Lunes. Oray syakmat, mami. Agkikita kami kadagiti classmates ko. Taadali pasan mi nga assignment mi. Ay. Madiday tangar aramidan yung nga agkabsat. Likliklikan yung samot ng dagiti trabaho diti balay. Nagado ti lalabaan. Kan nagrugate day ti balay. No adda ko mangamin internet tayo dito'y balay. Oray saan kami nga umandayo? Wen nga rod Nalakalaan mati agpa-connect iti internet. Panunutat pa'y. Agasam nga iti binulan abayadan. Mapanakon. Awawagan da kung dagiti classmates ko. Ay, mapanak matan, tani, aldawan, mami. Nga ay, agmay saak man ang diti balay. Ay, jakon amo ti unaak. Aglaba, wano aglinis. Nagadukat dahi talablaba amon. Ay, amare. Nagadu kami mat ngamin nga agsukat mare. Ne, adan samot papanam. Nakasukat ka mo. Mapanak man agbayad iti internet me. Day takat ti jak kayat nga agpakunak iti internet. Agbayad ka binulan. May mayat nga adabukod nga internet mare. Kitaam kanyak. Saanan nga umad-adayo dagiti anak ko. Dito'y dalaangan balay. Sa bagay, isumot day tati pampanunutat mare. Ala, panawan kan mare tani. Lumabas ang jejep apagluganak. Madamdama akmet nga glaba. Awan samot ti tao. Napanandangat Rebeng! Rebeng! Adak di kay kusina, nanang. Kudak no awan tao. Kanay, saan anak kalak da iti ridaw yaw? Ay, madama ak naglutluto. Aldawon, nagadong amin ti inaramid ko itay. Nanang, apa na insarak mo day ta tsinelas mo? Di mo aya makita kalinlinis ko laang. Ay, Kita ang manday ta nagbadda kam ni. Kapit-pita kon. Ayan nanjay map. Nay, nagdelikado ka lakit din, aya. Ay nananang, nabambanuga ka naglinlinis. Awan mo't nga rod tumulong kanyak. Nagado ka balay mo. Si kalaang tagmay-may sang agtrab-trabaho. Napandami na ki-internet. Ala, ingkay ibati Gerward, ta tsinelas yaw. Ay, jak kayat. Itangal to pa iti asaw. Ay, jak tumanin mabirukan. Ay napo, permiti banog ko nanang. Ay, katanusam Dadakkelan dagiti anak ko. Sandak mo ta matulungan na pulos. Ay, kasta talaga. Tas ika nga rudtiin na iti pagtaangan. Ano sa mga anak ko? Kasta talaga ti biag. Nagtigsamat ti urok na ito ataon. Uret na nakarain. Rebeng, pagring ka. Rebeng! Oy! Apay, dumanog ka nga eh. Dinanog ka ayamat. Ginungun ka lang ta nagpigsa ti urok mo. Si Kanto pa'y tinagpigsa ti urok na. Tagpapasol pa. Siyak ti saan ang makaturog iti urok mo. Kasla ka lang maparpar ti ababoy. Si Kangay, kaslatrak asumang sangat iti bantay. Disturbo kay ti panaturog. Maminsan pa'y adanugan nak makita mo. Koreksyon. Ginungun ka lang. Agdana ka, tay tuloy ko ti maturog. Agwara ka.
Sakti mo na ang maturog. Tapos saan ka madisturbo iti napigsang orok mo. Ne, saan kayo pa'y, anak kadigos? Saan pa, Mami? Asino ti adda dita banyo? Ni Daddy. Lakay! Darasam dita, tani agdigos na giti agkabsat! Napasakon. Asino ti muna ka na kayo. Siya kun tani, masapsapat ti klase. Ala, sumaruno kanton, Carl. Ngun, Mami. Umay kakit din tamamigatan. Nakaluto akon. The best na talaga ni Mami, ha? On time mat amangan, dagiti kabalay na. Di ka ti pagbilibak na ni Mamim, Carl. Malay nga gluto. Kanayon ang naimas ti sidaan tayo. Sandak man abulbulaan. Ha? Kanayon pa yan nalinis di ti balay. Planchado pa'y dagiti uniforms mi. Ngam no adda oras yo, tulungan dakmut Siakmut lat pan ti agtrab-trabaho dito'y balay. Carl, nalpas ako na nagdigos. Sumarunukan. Wen, umaya kon. Ibusik lang daytoy kankanak. Daddy, kasarita mo't ani Mami. Ngagpakunik iti internet dito'y balay. Ibagbagak nga rod kang kuwana. Kasapulan mi no ag-research kami. Bayam, kumbinsirek ti inayaw. At damot na lakang internet ita. Adamot pagbayad ni Mami yo. Kasla ita. Kalpasan ti klasik. At damanan aramiden mi a-research kadagiti classmates ko. Anya ti kahit asawa na ita. Marabyanak nga gawid. Nay, kita ma. Ta saan ka unay ang marabyan? No kumangamin at da internet dito'y balay. Anya ti orasan. Awan pa'y ni Carl. Kung na ta marabyan, ta daramiden da. Ada ka no research da. Isungaro di bagbagakin ka nga agpakunik tayo ti internet. Wanan. Agpakunik ka ninton bigat. Adamot kwartakin ka. Sige, tamasapa ak amapan inton bigan. Siakmat ita ti aglaba, mare. Papanam, mapanak man dita ili. Agpakunik kami kanun iti internet. Nakapanunot ka matlangan. Ay, awan takasapulan mo dagiti kabalay ko. Kitsi ka ngay. Mahilig ak ayamot iti kakasta. Apay, awan social media account mo ay Ay, awan hilig ko iti kakasta, mare. Ay katnoad danton internet yaw. Agchat tantaw. Ay na, aglaba aklaangan, mare. Wano aglinis. Nagado di tang aramidak. Ay di mo ko na unday ta. Nagmayat to pa'y nakachat na. Ay na, jak kayat asayangan ti oras ko, mare. Napatag ti oras kan panawon ko. Nasaya ta nagawit kan, ading. At ay pakitakkan ka. Anya day ta. Basta umay ka. Di nagguyodan Jaran! Ha? Addan internet tayo? Addan Saan tan nga umadayo nga ag-internet? Yes! Saan na masapol ang mapanak iti balay ti classmates ko? Wana. Dito'y tan nga aramidan dagiti assignments ta. Addan internet tayo. Iso nga awanan ti rason nga umadayo kayo pa'y nga mapan ag-research. Saan na, Mami? Matulungan dakmat siguro dito'y nga aglaba. Ay katwan Mami. Talaga ang matulungan dakan. Ay, itay ka pa'y nga ag-cellphone dita. Jack makaturog, naglawag dita cellphone mo. Nay, tapay ako bindag ka ngay. Ay, ati orasan na yan. Kita man, Nay, pumarbango naman nga man. Iso nga rod nga idepo mo dita cellphone mo. Diyak pa nga rod makaturog. Kasano? Cellphone ka mo't cellphone. Maturog kalat ta ka di. Ay, rumarak man lang nga. Ijaya kong sala sa maturog. Inkan, unget ka lang nga unget. Maray, gataga mo to'y cellphone ko. Ni, apay nga ila ko, mare. Jakmat us-usaran, taintad nila kay ko dyan a cellphone na. Sapay, Jack amo ti ag cellphone. Nalakalaang mat asurwa.
Sayang mo, katadan internet yo. Mano aya dayta? Ayan ni mami yo. Adda ijay likod, daddy. Ayan tara aramidan na ijay. Saan pa yan nakalutaw? Agsilsilpon, mate. Ha? Nangalanay ti cellphone na. Amo na, tag cellphone? Insuro siguro, jay kumari na. Tainla ko na nga rod ka ni mami, jay cellphone na. Nalaka lang, mat ang makasursuro ni mami. Amo na paikit di aminan, Siya ti mga bak iti daytoy nga ay ayam. Kaya't kunti maturog. Ay, maturog ka lata. Di nakman pakibyangan. Games kala, games. Rabrabi eh. Di nakpakibyangan kunak manan. Tasan ka mo tapakibibyangan. Makadlawa ko na. Naitan sa lang mat cellphone mo, tiga igamam. Saan mo na masangot agluto? Da kayo mo siyakla aminan. Kita man nagiti lalabaam ijisulay. Naurnong dan. Yes! Nangabak akon! Nangabak akon lakay! Asan wak pa'y na makaturog no kastoy? Anyamat da ito inluto ni mami apamigatan. Naksat mat, daddy. Pati daytoy na poy. Naknaksat. Wan nga raon. Idirabi, na-overcook dyan luto na asidaan. Sa anak po pa'y anangan. Ala, anusan yun ay tanaksit at pamigatan. Tani, mapana ko nagdigaws. Syakmat ti sumarunong agusar iti banyo daddy. May santumot kami ti banyo tayo. Bebeng, amok nga ka di taunag ti banyaw. Nalpas kan? Sanpay! Nagbayag kamot tan. Sa anak pa yan nakadigaws. Kato ka ununog kulaang. Darasam mata na aldawan. Aguray ka kadi. Uri nga min di taunag ti banyo, ag cellphone ka pa'y. Darasam! Nay, adda kamod dito'y balayaw. Tuktok ka tuktok, di mo pa'y ilukat tiri daw. Ay, kat umunog kayo latangaminan Cellphone magamit day takasagsangaw. Ada ka chat ko dito GC may nanang. Isuasan kayo adisturbo. Nasumok mo mutan ti agsilpaw. Day talagway wifi ti amuyaw. Nay, laglagi pom daytoy Saan adakas ti ag wifi, basta saan aliplipatan ti responsibilidad iti balay. Gets mo? Ni nanang mo. Ay kapod nomot kita man dati balayaw, nakawarwaramot ten. Nagado ti nakabi, ti nabadbadaw. Naragsakay, ti kastoy abalayaw. Ni nanang, agsermon manan. Ay da, isardag mo day ta panagsilpon mo, ta asikaswam day ta bagay. Di kan sapay nagsagsagay sayaw. Di mo pa'y masangaw ti agdiramaws. Kita man day ta rupam, nakasilsilang. At dapay nga rod ka chat ko, nanang. Isardang mo day tan. Nagado tinaskan nga aramidam diti balayaw. Isublem ti sigod akababalin mo. Amay sa nga ina a responsable. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Linda! Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam nga agpilyak iji kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Kagudwala ato yaw, tinakaluban iji lamisaan. Ti kayat ko asawan. Agpili ka, numangan ka, wenno saan. Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsawo ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda! Ni Manong mo. Ay, adak dito, Manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, Manong. Mapanak agtrabahon, di magasakbit dito'y balayaw, ta umay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Ay, nilakay ko man. Isunti ayabam, Manong. Iso nga ro ti umay ko ibaga, no interesado Umay tulat tayo di opisina, takasarita di boss mi. Ay, sige, Manong.
taibagakken kwa na. Lakay, ayan mo aya. Lakay. Nakapanimid gamot di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, lakay. Adan trabaho. Ay na, makasida tayon itinaimas. Nagkunakin ka? Dayta nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka ija opisina da. Anya klase at trabaho day ta? Ay kat syempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay, kasjay. Basit ti sweldo dita. Urayin bimayag to pa ija ni Manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahon. Nagpudot mo construction. Nagadukat a reklamo mun aya. Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. Nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di mun tupay amo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, aguri ka. Ning samot ipag ko alinda dayjay Linda! Ni, kaslasan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, manang, si kamo gayam. Apay, di naknadlaw agumatgatang itinitso naman o? Ay, saan, manang? Ay, agap apuraak ngamin. Anya ngay dito pinalingkim? Dahito lang, manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ijeje kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni manong mo. Ay, kasta ka di, manang. Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas da kan ije balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plate ti tricycle. Linda, saan ba't nga imay nilakay mo iti opisina? Sapay imbagak iti pusmi nga isarak ko ni bayaw. Di namot kayat ti construction, manong. Anya? Di na kaya? Kat iso matikadwa na trabaho ita. Ay nalakay, saan mo nga ipilit no saan na akayat. Narigat mat ngamin ti construction. Kita mat, nakangisngisit kan Kauray Kita anak, nakagatang iti second hat alugang ko. Uray nang isitak, tinapatag at apanggidak. Dayta nga rin ti pagapapaan mi. Tanakapili mo iti trabaho. Ala, no di na kayat, di mon pilitan. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Kitaan nyo man ti kabibiyag yo, marmar banje palayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga rin, manong. Pirmin, ti panagregregat mi. Imbag kumamot, no saan anapili iti sidaan nila kay ko. Nagbaran ti panawin. Lukatam nagitatawa tapno sumrek ti angin. Anyang iti serbino dita electric pan. Nusan nga usaron. Di mo kutkutyan day ta electric fan. Naa. Apay pang display. Basta, bye-bye am laang dita. Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka iti karton. Na. Di mo isaksak day ta electric fan ko na. Malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta pang uran kan. Apay ayaan na kaungungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay gaputawang kwartak. Jak mabalin nga electric pan. Saan mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon. Makauma kami. No? Ay, sa dino ti papanam? Awang bibiyang mau. Tupay agaw awid. Ingkakidag birok iti trabaho, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Ay, na yun. Ay, na. Atang. Nay, si kamat gayam pinraw. Ado ti manok yo Ay, siyempre nagagat kami nga agtarakan kaninanang mo. Diyan manok nga intad mingay. Napaadom ka din. Jay upakan kawitan.
Katundwa pares na ngijay. Ay, tapno paduan yaw. Ada pangalaan yu iti sadaan yaw. Awanan, pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Ay, unay kamatan Pedro. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan. Ay, nagadaw numapang kaagtudtud iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat si Danyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingkamangan. Adda ni nanang mo, di taunay. Unay mo't day tapanangan mo si Kapidro. Kas kala na bisbisinan unay ang... Talaga ang mabisinak. Na, sabay nakangato day tasakam amang mangan. Saan ka di atila madmadlaw? Apay, awan ka di pa'y trabahaw. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan nyo? No awan pa'y trabahaw, maikad kaasimot ati pamilyam. Na, Isumulagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging ga ita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramiden na di taunag. Kano mamaturaw? Ay, unay daytan. Siya alaklakayan. At daak dito ing agmulmula itinatag. Awan pa'y matgayam trabaho na. Ay, kababain paikit din kanilinda manugang ta. Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakid day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. anyat mamerienda tatang. Merienda. Kaririing mo, agbiro ka dagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang ilingling ta ni nanang mo iti kamote. Anya mo day ta merienda. San ka kadian napili barok? Jakayat nga merienda at ilining ta kamutay. Nakapilpili kamot. Kat awan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat kaw. Ure dito, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kami kaninanang mau. Sikan timang talon day tataltalonan tayaw. Napaya siya ngay. Ay, kat nula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon, di pa'y kumasinublat kaw. Di kayat mo asawan. Ay, diya kaya ti agtalon tatang. Mabiitak alumakay. Nagkarigat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irik itapanoy. Nalagasadot day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit. Iso akanayon da nga agapa nga agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay, kasanulangan nga iti panagbiag da. Ay nilinda at timang ipampamuspusan. Ay, sayang day tadaga. Nuawan timang talon bakit. Kasano? Sadot mo't day ta anak mo. Anya ngay nga raw, ipatalon tan iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo di tasalas. Ada ka no kasapulan na. Amuklatan, no niya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumot ngamin asaan akayat nila kay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Pero minti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay, mas daawak man. Taday jacket di ngamin asadot tinapili na anak kay asawaan. Ikanak man kit di iti kwarta. Taitad ko kenkwana. Sukatakin to nagsuldo ang. Kaasimahit, nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubing. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong, Kanayon matakas ta. mabain akon kan ka.
Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho, hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, manong. Kahit, anya nga ro, dading ko, kastala ti biyag ah. Wen nga rod nagsadutmot ngamin nilakay ko. Ibagam kinilakay mo, asan nga agbaligi ti tao anapili. Nay, Pedro, apay, saan ka pa ilang agaway? Nagmalmalam kan anak kailad dito'y balay. Ay na, umaya lang na ginana dito, itila madmadlaw yung may. Kahit kastalata na kanayawn, apay, awan pamilyam. Nakangingiwat nga rod ni bakit ka. Aga pa kami no, da di balay. Kasano, nakasadsadot ka mga main. Di mo kayat ti mabanaw, ti kayat mula ang kat agil ilad. Anya ka, ninanangan aya. Baybay anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan, takasapulan da ka ti pamilyam. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga dati masida, linuto ni bakit. Ay, napo. Nay, apay na gito yung karton dito eh. Ada pa nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay na gito yung karton? Nay, simangpot ka magaya man. Apay na gito eh? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya, apay? Pumanaw kamen. Anya, pumanaw asasawan? Jack maanusanan ti makidan na itikas kan ka. Ay, hindi nakman ang awan iti kastal, Linda. Inton madamdama, umayan ti jeep a pangiluganan mi kadagita gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakat. Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamyalang-alang mo mat dagiti ibagbagakkan ka. Ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Ah. Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaammo kadagiti anak ta. Anya ka matay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo, construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta di nakpampanawan, bakit? Oh, bayaw, nabanog kan sa amin tayo. Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Un bayaw, nalakalaang mat. Kabalam ka diti ag elektrisan. Ay, wala, day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Kitno kada Sabado kun Domingo, agtalunak pa ya. No kasta, pudno jes istoryaan ni Linda kanyak. Ado ka no ti source of income mo. Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam. Agprogreso kanto adi mo mapupuutan. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Nalpas matlaan ang timiting dagiti senior citizens. May lang ata na kimiting ni tatang. Kasladyak nakita. Uy, addagayam iti likod. Ay, asit gakman. Tatang! Tatang! Ay si kamat gaya, mirasaul. Da kami dagiti social worker ang nagpaayab iti dayto a meeting. Nasaya at man, ta nakaumay ka. Katno itanda ka no itate pensyon me. Katuan. Saan kan anas kan amakipila? Taiyawat ko kan kaya pensyon mo. Ay na. Nagmayatan. No anda manugang mo amang opisina. Tatang, tapno saan kan amakipila? Kanay nagatidog ti pila. Ay, nga ron. Ay, agyaman na kabalasang kao. Tatang. Bayan nyo, taumay kami to agpasyar kin ni Dave, ije balayo. Ay katun Ikuyog yun to dagiti apo ko. Tanabayag ajak ida nakit kita. Oh, kanya nga ba kahit? Nakita mo't lang ni tatang iji auditorium. Inted ko kan kwa na jay kwarta na, tapno saanan amakipila. Kahit, kanya nga iti ko na. Kas naunay tiyaman na kinid daw na pa'y apasyaran tayo ida. Mailiw ka dagiti apo ko na. Ay, langay.
awan ka di tibadbado ni tatang mo? Apay nga awan. Kat no nagado ti inted ko kankwana, edi nauli ang napanak ijay. Abot-abot mat ngamin di t-shirt na. Kun, nagadupay ti mantyana. Di pantalon na. Nagalutan pa'y ititali. Anya? Ay unay matain. Nangusaran na ngay kadagiti baro abado nga inted ko kankwana. At dapay sapatos nga inted ko. Daka mo nakachinelas. Kun amaw, at dapay abot na di chinelas na. Ay unay yain. Nakakaasin tilanganan o kasta. Ay namulong. Anya manan ayat ti kalkalkalom di ta kabinet ni tatang mo. Awan, adda aya mo. Anya na tayong bulsab. Awan. Ina malagay. Ay, aguray ka. Ah. Ay, nangala ka manan itibado ni tatang mo. Kat no intad ni ading mo adib dagi jaya badbado. Awan tinalalak. Kita nyo anay, awan. Ay, kat. Papanamanan. Basta, dapapanak. O bibigyan. Ay, di ka lang makatal na dito'y balay. Dahil talagin inom tararamidam mulong. Bakit? Kinisayam ka di jay pensyon ko nga indulin ko ijay cabinet. Pensyon mo? Ay, saan mo? Apay ko makisayak. Katadamot kwartak ngayt ito dagiti anak ta. Ha? Ay kurang matan iti sangaribaw. Ay! Isulakit di tiinalan ni Mulong. Idi nakita kidi kalman nga kalkalkal di ta kabinet mo. Ay, inalanan jay buas sangaribaw. Ay! Isumot lagayam. Asaan man na nagaw-awid. Ay, inggatang naman na iti arak. Ay, no sana badbado. Kas kada sapatos ti alaan na. Jay kwartam. Unay matanday jay nga anak ta. Ay na, imbagmantay may kayo bimisita dito'y balay asa nga pamilya. Dave. Tatang. Bayan nyo dananang, kan bakat ko dya kusina. Taagluto da iti pagsasangwan tayo. Ay, barang agawid ita ni manong mo amulong. Isumat ka no ti mangus-usar kadagiti ited ko abado, kan sapatos, tatang. Ay, katno alaan nalatan iti nang ikabilak. Saan yung amin nga ipalubos ang aramiden na dayta, tatang? Tadagi nga inted ko, para kada kayo. Iduldulin ko nga raud. Tapno ada reserbak, no ada papanak nga okasyon. Ay na, tatang. Anya langan ti maibagad dagiti karuba, no makita da a pisang-pisang ti baduyo. Ay, kasla kayo nakakaase. Ay, kinapudno na. Kinisayan ni manong mo amulong ti pensyon kaw. Kinisayan na iti sangaribaw. Anya? Ay, nagturmatan anang aramid iti kasta, tatang. Nagkarong-arod ni manong mo. Sakit iti ulo meh kaninanang yaw. Wala, syakto mati sumaron no amapan mang pasyar kada tatang kananang. Saan tayong tumat ngamin ngagpapada iti bakantingal daw? Agliwak to Tapno ijayak to pa yun na maturong. Ay, problema datatang kananang ni manong mulong. Sigud mo't a problema day tao. Hindi pa'y balasa nga ngagigyanak iji balay kat kastanan. Ngam kimaro itan. No kaano alimakay. Isumat ti panagloko na. Mangibabain. Maalapay nga ta iti pamagbaga. Ay, imbag atajak na sangpatan. Amangan, no madiswak. Halakay! Kasarjay ka na kaminton umay asaba daw. Nasken a mapanta, taimay da nagimbitar. Ay, mapanta kabagyan tayo nga road. Kat, ada pagbadam. Ay, adu tinted ni Dave abadaw ka. Nakadulain. No ada pa'y
Jak mat inus-usar. Apay kumaamapukaw. Ay, di mo laam mo kahit. Tanuawan ta diti balay. Sumraklatan ni mulong iti silid ta. Katila alalaan na. Ay, huwan nga rod. Ay, pangidulinak nga tayo tinabati akwartak. Tapno saan na nga alain. Nasayaat mo ta nakikita tayo dito yung kasar ni insan ko. Ay, katuwan imay kami, anak ko. Kababain mo't no saan kami nga agparang. Tatang, apay nga akas na ti suotyo. Kas lakay mo't mapan makitangdan a makigapas. Kuang amay. Jak matan mabirukan dagiti inted ni Dave Abado. Kaya tiyo asawan, napukaw da? Ay, katnuin nala ni mulong. Badbadbado na numaminsan. Ay numaminsan mo't ilako na. Tapno adala igatang na itiara. Ay, sakit talaga ti ulo day ta amanong mulong. Uray, Jepin sungkaw. Inala na. Ay, nakapigpig sa tao ngam sadot mat nga ang trabaho. Ay, sadot at talaga. Ay, wan. Takawan na kami kani tatangyaw. Good. Kasano kayo ang makisala dito sa lunan ngay kat nagdaan mo day tabado yo, tatang. Kababain ang makita da kayo dagiti kakabagyan tayo akas tati kawsiyo. Ay, mulong. Saan ka nga kalkal dita? Nay, agkalkalkala kaya. Awanan ti kwartak anabatay. Hinggatan min kaninanang mo iti agas me. Ikanda man iti igatan ko iti sigarilyaw. Ay, sanda ka nga ikan. Ni, Nangip ipanam ka dagiti badok nga inted ni Dave. api amok da kita. Ay, ininit mo ngay nala. Imbag kumaano in sublime. Ay, awan innalalak abado yaw. Ay, ita, umay ka man ang mangala. Panawang kay manlangain. Awan tumula maalak diti balay. Oh! Na. Ay, una yan. Imbis ko matulungan na kamay. Hanggang saan mat? Ay, sobran at talaga day amanong mulong. Jak tumat ngamin maranaan numapanak di balay da. Apay numaranaam. Ay, kasaritak Ay na, di nantupay dengganda na ng kantatang. Si kantulaki dain. Ay, danugak Uray man pa inaunang siyak. Talaga nga dalat ta black sheep iti pamilya niya. Awan makunana. Ta pinagadalda ide iti kayat na akurso. Ngam, awan mo't inlepas na. Ta nakibarbarkada lang ti inararamid na. Imbag lakit din ta impas na kyo tinagadal kin ni Manang Nansay. Siyak, naglaklakwak iti ice king day. Kan pagiwarnak. Tapno makaurno nga iti pagadal ko. Inanusak. Tapno at damalpas ko akurso. Kat sumaya at tumag ti panagbiag ko. Lakay, manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni mulong. Ay, day takat ita. Pagdandanagan na ta. Ay, nasurukan na makalawas sa sana nagaw-awid. Pangbirukan tangay manan kan kuana. Ay, Tatang! Ay, dinansay, inaklukatan tiri daw. Nanang, apay, di yung pa'y nadamag? Ay, nadamag tiyan niya. Ay, umunag ka Ada ni tatang mo ijay kusina. Pagsarsaritaan mi nga ro ti may papankan ni Manong yu amulong. Tamakalawas na sana nagaw-awid. Nanang, amuyo ka di? Birbirokon ka no ti pulis ni Manong. Apay! Anak ko. Apay, aday naramid da aya akalukuan. Adda ka no inuli da abalay. Ha? Isuda ka nung gayan dagiti akyat bahay gang. Agtaktakaw da ka dagiti babalay ijay ili. Ay unay mo't daytan nga impadamag mo, Nansay. Bayan yun, abirukan dagiti pulis. Saan damot kat asumardang dagita? Aging ka saan da ida mabirukan? Ay una yan. May balod jay anak ta, lakay.
Lakay, nabuyam jay news. Mamatikan iti impadamag ni Manang Nanseng. Abirbiro kan dagiti pulis ni Manong mo amulang. Nagpatinggan ti kalukwan na. Ado tinagsakit ti ulo na gapukan kwa na. Saan lang ngagpakpakita kanyak, tay report ko. Saan ko akanunungan ti mading aramid na, uray pa'y kabsat ko. Ay, adda ka nun ni Mulong ije pagbaludan, lakay. Sino tinag ko na? Imawag itay ni Nansay. Nasayaan mata, tanatiliwdan. Intabisitaan. Katuna, balunan ta iti kanan na. Kaasimat. Di mo man sangitan. Nakabasol lang arudain. Ay, uray pa'y nakabasol ni Mulong. Taanag ko lang tanay jay. Ay, sapay kuma, taag na kumain. Dave, Nansay, nasaya tayo may binisita dito pagbaludan. Irwarda mo tin ha? Irwarda ka? Tapno agaramid ka manan iti kalukwan? Dito ka pailaang, tapno makapagpanunot ka. Ay, unay kayo makakabsat ko. Baybayan da mo igayam. Manong da ka? Saan mo matan naaramid day ta pagrabangam? Ay, no kasapulan da ka. Awan ka. Taad da ka iti ayan dagiti barkadam. Idi kagbalbaliw ang aruday. Nagbalbaliw ka. Ta dito'y pagbaludan, maipari ti bisyo, maipari ti sugal. Ken, awan matakaw mo nga anyaman abanag. Matakaw nga ibagbagam mo, Dave. Apa, dati naktakaw ko aya. Dagiti ngay bado ni tatang inted ko. Dagiti sapatos na. Oh, saan asika tinangalala? Awan ni nararamid ko akasta. Di pensyon ni tatang. Inalam, taing gatang mo iti arak. Kwa, naminsan lang mo Ala, saan ka madanagan? Takanayon da kanto sa rungkaran diti pagbaludan. Ala, intande. Ay, didak panawan Ay, didak panawan! Tatang, adumanan da ito'y badong aited ko kada kayo. Usaro munda kita nga inaldaw lakay. Ay, katuon na Di mo manan idulain, tatang. Ken, awan beten ni Mulong amang alak kadagita. Iswa tatang, di mo idulin. Kan ireserba dagiti napipintas, kan barbaro agamit mo. Para laeng iti okasyon. Usar nyo gitday. Ay unan niya. Adda katiag kasar aka aruba may. Ay mapanta, lakay. Ay katuna. Adda baro abado kan sapatos ko nga usarek. Ipasikat ko kadagiti ko kumpare. Ken karubak tiinted ni Dave nga anak ta. Di ka man agrungaab akas tamulong. Kaslasaan ka, lalaki. Kasanaw? Di na mo parwaran nito pagbaludan. Ay, nasken agnakam kan. Ay, apay. Di mo aya makita. Nagpintas tibado ni tatang mo itang nga imay bimisita ka diti pagbaludan. Ken kita am to'y sapatos nga inted ni Dave. Ay na, bagbagay ka Amo mulong anak ko. Di na mausar dagitoy no adda ka itiruar. Ta sigurado at akawam manan sa munto ilako. Wala na ang ulito na yun. Ikarek. Ay, agbalbaliw kan. Puro arak ka day. Ita, pulos asaan kan ang makaraman iti arak. Ay, kasta latibiyag anak ko. No nakabasol ka, nasken asong batam tinagbasulam. Ay kat makaruwar kan tumatlaeng Iso nga agan anos kan agsingsingpet ka kumaditoy.
Di ka nagsangit. Naimas ti imbalon may kan kakaninanang mau. Kan da ito'y tilaglagi pa mapagsasawa ah. Ako na. Di ka agaramid iti kalokwan. Tapno di kan tumabalsan. Kastala tibiag. Maikapat nga paset. Oy, Roger. Anya ter aramidam dita salas, ah? Nakatugaw. Apa Anya ti orasan? Day tapay la makitetex tar aramidam? Makitetek sa kayamat. Ay na, aglibak kapay laang. Ha? Itay kapay asip-siputan. Ay itetext ko lang Jebus may. Anya? Tanga ti rabi akatex mo, Jebus yo? Ingkagat maturugan. Sino ti katex mo, ah? Jebus may kunak lang arudan. Kita man? Nene, apa kita am nga? Ha? Sa anak ngamin amamatikat, aday Jebus yo ti katex mo. Privacy. Irespeto mat ati privacy. Anya? Sigun itilintag iti Pilipinas dayta. Maibalod ka, nutob ngarem. Adda babae nila kayo mo, kunang? Punsa mare, kasta ngamin tagparparik na kanya. Apay, kanayon ka di nga da ka text na? Wen mare, kasangsangpet na pailang ijay balay. Ag cellphone na, taramidan na. No adda umawag kan kwa na, umadayo ka de? Wen mare, day tater aramidan na. Ay na, mare. Dagiti sinyales nga adda nakita na asabali. Ha? Ay, aguray ka man pa'y mare tagangasak. Ah. Kasla malmasakon. Kastoy ti aramidam. Libasem nga alaan jay cellphone na. Kat basaem ti inbox consent items na. Ay na mare, jakto pa'y maigaman jay cellphone na. Takanayon na nga ibaga a privacy na kanong. Ay na! Adda nga rod at talaga ti babae nila kay mo. Ay, di nakman pag nervyosan, mare. Kat no kastamot idinilakay ko. Ah? Kasta aya? Wan. Pulos, di na ibaba ti cellphone na. Kanayon nga itugot na, uray numapan iti banyo. Anya? Mare, makasangi taksan. Kasano kami ngay kadagiti anak may no isukat na kaun. Sigurado. Ubing kan napimpintas jay pangisukatan naken ka. Lakay, nakatimpla akon iti kapem. Sana kung ngagkapay. Tanay, maladaw akong iji opisina. Maladaw kan? Nagsapa pa'y mo. Adda ngamin ipadpadagas kanyak Jebus may. Anya ti dagasam. Chicks mo, ha? Nene. Di nakman ban ni ka sa nakastalor na. Makadlaw akon a Roger. Saan kan amang mangan dito'y balay? Ultimo timpla akapem, di mon kayat. Apay nga rod nga agungat ka. Sayang di tinimplak akape. Adda pa'y pandisal na anapudaw, kan adda palaman na. Mapanak man langan. Adan sa matagpay so babae nila kay ka. Insukat na ko na. Anya nga'y daramida. Day tatidakla parikot ko itatatang. Adan sa babae nila kay ka. Agur-urok matang ni tatang. Kunak no dengdenggan na tis istorya. Tatang, nakaturukan. Tatang. Anya tinapasamak. Nakaturog ka matan. Kastuya nga rudag. Nagbita nga agtuglap no nakatugawak. Ang mga gidaak. Ay, di makaturaw. Kinalakay mo mat siguro na tatang. Anyan di pagsarsaritaan tayo. Awan? Istoryam sa mga dababay nila kay Mau. Kasta nga ro ti panagriknak, tatang. Ay, kasano adi nakaisukat nila kay mo ka... Ay, nakita man na ito iladawam inibalasang kapaylaang kuntilangam ita.
Apay ngamin adiyo pay laibol lang deta picture ko idi sweet 16 nakpailaang. Ah, Itang ikumparayo kanya kat 40 kaon. ay, kwa, tikayat ko sawan. Napintas ka, iday. Nung ay agpapintas ka manan ita. Nadula amin. Bakit da taon? Agpapintas pailaang. Sayang ti kwarta, tatang. Sorry, manang. Pinaguray ka. Ado nga ti customer may ije parlor itay. Jakmat basta makapanaw. Kat, kumusta nga ni tatang abinantayam? Ada ka di reklamo na? Awan mo't kit di ti reklamo na. Ay, nasayat. Ano kasta, manang? No siyak nga ti kadwana. Ay na. Saan? Ama ibus ti reklamo na. Gagangay ti lakay. Siya ka ti adda reklamo na. Di ka man, manang. Anya kumangay ti reklamo. Ni Manong mo, Roger. Adda babae na. Ha? Ay! Joke, manang. Apay ko maamakig tutak. Kat saan matan abaro ti kasta nga istorya ita apanawan. Kaadwan samot anaasawaan ita apanawan. Kat agbirbirok da iti number 2 da. Saan nakadi matulungan? Ha? Agpatulong ka kanyak, manang? Siya, a single? Iso ajak kayat ti makirelasyon. Gaputawan ang ti mapagtalkan ita a lalaki. Saan mabalin nga isukat nak nila kay ko? Babasit pa'y dagiti anak may. Ilaban ko ti karbangak. Manang, padasem man nga ti agpapintas. Ibagbagam laeng ti kasta. Tapno maaddaan kay ti customer. Ay, katuwan papintasan ka. Ngam, masapul nga agbayad ka, manang. Adda manin ijay adayo ni Roger ang makisarsarita iti cellphone na. May sanga orasan ijay ang makisarsarita. Ay, kasta unay pa iti katawa na. Babae na nasamot di kasarsarita na. Tauray lay madayo. Sapay nagbayag. Ay, mapan kumankit di ayapan. Hay, Roger! Shhh! Saan nakapumanaw dito'y no saan ka nga umay? Shh! Bus ko da ito eh. Pumanaw ka man dito eh. Saan nakamamati anibos mo dayta? Babae dayta? Ha? Itan mo man kanyak dayta cellphone na. Nini, di mo agawan ti cellphone na. Adapay nga rod kasarsarita. Nagawa ka talaga. Mapirdi da ito cellphone. Ipata mo na. Adda kasarsarita. Ha? Ay, Natinagan. Makitam day tang aramid mo. Nadadaalan ti cellphone ko. Ay, tilan tumat ngamin aramidam. Alan mare. Istorya umon di ibagbagam apanagapayo kan nila kay mo. Nagapa kami Tainagaw ko di cellphone na. Kasano? Di ako nalapdan tirik nakmare. Ay na, kastaak mo't idi. Ammom ti inaramid ko iti cellphone nila kay ko. Imbarsak ko gapo iti rurod ko. Kat, anyang ay tinapasama. Ay, natangsitak ko namsa. Uray no basitak, natangsitak. Di na kun kasarsarita ita nila kay ko. When tanasakit tinakam na. Awan at tipagteksan na kani number 2 na. Anyang ay taramidak mare. Bayam lang agumura Basta ipariknam, asaan arumbeng nga isukat na ka iti sabali. Apay, nagsapa ka mga agawid ang paray? Ay, gun pare, tanay. Agkita kami manan kani amumon. Pagkitaan nyo ay kani mo. Ay, siyempre, ijay sigod na pagkitkitaan mi. Ay, sos. No, ngay maamuan ni misis mo nga adda ka di-date mo. Oh, apay kumangay ang maamuan na. No ko nam anabong di cellphone mo nga inagaw na. Ay, dahil tati may sa problema, pare. Awanan pag-chat ko kani... Ay, kaya di gumatang ka man din Ay, makadlawon ani bakat ko. Amo matenday jahi. Bilangan na ti awat ko kan kuana asuldaw.
Ultimo 5. Ay, ang masa na balay, ta available mo lata ni mo. Ah, Mabalin kay latang agday. Apay nga itaka na ang anagawid. Anya ti orasan. nagkunakan ka nga ilak mo tiri daw. Ti saludsod ko ti song batam. Timat saludsod ko tisong batam. Alas 10 iti rabi ay. Apay nga itaka laang. No di mo ko mainagaw kan binuong di cellphone ko, adda ko mapag-text ko kan ka. Man nakibiyang kan tumat ngamin. Apay nga itaka laang anagawid ko na. Nak malamaturugan. Roger! Sungbatan na! Inak maturog di sa alas. Tanagalsam ka kaida. Anya ti kinunam! Ulit man, Roger! Hoy! Kasarsarita ka pa lang! Naalsam ka no? Ha? Naalsam nga taaya ti payud ka? Manang, rinigalwan ka mat idi iti bangbanglo. Angam, di mon samat usaran. Iduldulin ko dayjay apabanglo. Sayang mo. Apay nga idulin mo. Usaram Apay, di mo aya kayat ti payud ko? No maminsan, naalsam nga min ti payud mo, manang. No maminsan mat, kaslasaan nagdigdigos abakat. Ha? Kastan ti angot ko? Katuan, iso akasan o asaan na ka nga isukat nila kay mo. No nagmadimat ti payud mo, manang. Kumusta nga mo ti panagdetyo ko ni Ah? Ay, di mo damagan, pare. Pau. Uday ta isim mo. Ah? Dumanon sa mo di talapayag mo. Ah? Among pare, jak mauma ka ni ko. Ngamin, ay nagbanglo si ka. Aganad ka Tama nga no matiliwan na ka ni kumare. Ay sos, narigatan. Di mo man ipalagay ni misis ko. Unay kan. Kaskalan na alsaman mutan. Hindi imbagak ti misis mau. Ah? Jak manam mo? Nagalsam nga agpaiso ti payot ni misis ko. Ay. Ang mga no, suka ti perpyaw na. Ah? Ay, nagtal na ka man mat dita. Jay pa'y kaalsaman aso ka. Ah? Palain nga gistorya ka, Lorna. Pag-istoryaan dak manen, turugan dak tumanen tatang. Sana inta kadigdigos ka. Makariing nga ka naginggat malpas ti istoryam. Imbag kada kayo ata nakadigos kayon. Siya nga'y, jak pa'y masangon tagdigaws. Ay, unay kameten ay Lorna. Isugayam nga isuksukat na kanila kay Mau, gapo tadi ka magdigdigos. Nagadungarod ti as-asikaswag, tatang. Kan umay ka pa'y kadwaan dito balayaw. Sakto pa'y alakay nga wampapanan na. Every other ding agdigusak. Tadyak kayat abumang sitak. Awanan, tatang. Talagan sa nga insukat na kon ni Roger. Wala tabaybay ang mitabagay. Agpapintas ka ngamin Pangalaak nga iti pagpapintas ka. Ultimunto pa'y pagpamanicure. Ngimmi na itan. Ha? Si kadahitan kumare? Apay, sabali akon iti panagkitam. Ay na, pimintas ka, maray. Talaga mo pimintasak, mare. Manungay tinagastos mo iti dayta panagpapintas mang. Ay kat, nasurukmat nga innam aribo Ha? Kan, impakulot mo matanday tabok mo. Wana, taday to'y ngamin nga style, ti maibagay kanya. Wan nga agpaiso. Maibagay unay kan katikulot abok. Ay, maray, apay nga'y anagpapintas ka. Damagampay laang mat. Kastala ti biyag adda nga rod pagpapintas ko. Kan, para matlaang dayto iti love life ko. Kayat ko ngamin ama isalbar ti love life ko. Ha? Ay, padasak man mat nga rod, maray. Wana, takunada nga rod.
Numadlaw mo nilakay mo nga isuksukat na kan. Agpapintas kakit di. Tapno di nakapanawan. Mare. Apay, sa di numot ti papanaam. Ijay balay damanang lor na, tatang. Mapan ko man serbisan? Serbisan tiyan niya. Mapan ko papintasan, ah? Ay nasaya at no kasta. Isumag kay ti balbalakad ko kang kuana. Ti agpapintas. Saan na kano ang masangot ti mapan ije parlor? Iso asya kung ti mapan ije balay da. Papintas ang mga agpaiso ni Manang Malor na. Tapno saan nga isuka ni Roger. Wan tatang, talaga kita noan niya ti maramidak. Noan niya ti pagsayaatan ni Manang. Manang Lorna, medyo narigat ti aramidak ang makeover mo. Anya narigat ngay bagbagam. Siyempre, kita man day tabuok mo. Nagpuskul ti purpur na. Ay, nangi nga agas ti kasapulan, tapno mapapintas ka. Ada ka dinamnamak a pumintas. Of course, ate. Apay ko mga awan. Uray no nagdadakkel dagita blackheads di taagong mo, marimedyoan ta. Agbayadak. Bayadan ka. Basta maikat mo dagita a blackheads kas kada whiteheads. Ay, masapul nga agbayad ka, Manang. Agasam mati from head to foot a makeover nga aramidak kan ka? Di ka madanagan. Adda pagbayad kaw, ading kaw. Anya, agdit kayo manan kani Mon. Ay, won pare. Ay na, mailiwak manan kinkwana kahit. Ay. Adadun samot ti oras mo kan kuana ngam ni Mrs. Mong paray. Siyempre, napintas kan nabanglo. Ni baka mo ngay? Nagalsam lang arudan, naglo siyang pay. Naganad ka paray. Ay sus, narigat ti matiklaw. Itamang pay asaan nga inlak ni Lorna tiridaw. Ne. Anya tinapasamak dito unod ti balay mi. Adda matan sabong na dayta florera. Kun dim light pay. Ay na. Nagbanglaw. Ay. Sabalin samot abalay dayto yan nasarak ko. Ay, rumwarak. Nayawawanak samatan. Apay ngay darling kaw. Sa dino ti papanam. Darling. I-close mo aday tari daw, darling. Ay, kunaklakit din no nayaw awanak. Apay ko maamayaw awan ka. Ay, unayin ang nagsiksikan bakit? Bagay ko kadimat laang ti sumeksi, lakay, darling. Ay, wan. Nagbanglo ka pa'y. Ay na, kastoy kumaakan ayaw. Nagmayatan nga. Kayaw awat ko lang, Jesweldo kan kay di na minsan alawas. Awan igatang itibagas. Pinagpariban ko nga min, darling. Anya? Jesweldo, ti inusar mo a pinagpariband? Una, mangtid kakit din. Ay, unay kan bagay. Makapakigtot kamat. Ay na. Talaga akas ta, darling. No kayat mo anapintas, kanabang no ti misis mo. Aggastos ka, Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay. Ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.